Banang penlong ya gari barokoi banyo ya kakot kakya ka sorkar pedeng lengba ketenat kakot kakya kanang tris tom ban betha ya kejela ban penlong ya ki program baper syakut kisnong hene kesengi kejela Meghalaya kelas dang biang ya kejing ai dawai wi syagi kena ki banadu shisnam hadu khat khandai snam kapal sedang ya kenek program Haribau District na ka school Sati Raja Memorial Secondary School Umsding Patarim ha ka bai kenek program lapelong dak office jong District Medical and Health Officer ha ka jing trilang bat ko Umsding CHC yekini kijing sedang ban ai dawai wi syaki kena lane kebalatip kum ka National Deworming Day lapelong dak ka jing don lang jong ki bor pnia school jong ka Sati Raja Memorial Secondary School ikong bala kanti umba ibde principal nang tai Dr. G. Warjri ibde District Nodal Officer Riboi District hagijing dorlang jong Dr. M. Dingdo ubade Block Medical Officer Komsning CHC uba Box Stars im ubade Block Program Manager kinohikai lembat kikena school kum kijing sedang hagining sengil ai dawai wi syabaro kikena school jong ka school Sati Raja Memorial Secondary School Mata kasih kalai terik yin yarai bangila open ya kini kala launch ya ke National Deworming Day. Te haka bede berketanga subha barok begini yang begini thap silang berkedak di kala launch ya ke National Deworming Day. Buka ajar kasan la launch daga Ministry of Health and Family Welfare di mana usnam ngijudan kini program. Di kan usin sistem ngisi long kini program dia tem ya kemang. Kan usin asin, kalau asin akisnya. Di kini ka program basically kadai na benta kikulung kena bagi di bapak kasnam si snam adu ka kendai ka program jungi. Di hari ini bagi target kita kena kilomba pide kilawe jong imlang kesalang. Ikwa ba pinlong kibakot lain. Kaya ka jimut jimperkat pada kamet kumju. Di nata kadau kowe ka pos kebak kampun shimya ka jinglong kata ka health status jungi kidi buang. Haka ba kidal arta kowe kede ka malnutrition bat kowe kede ka anemia. Kita gilong ibapkan bring down nanti ibapkan tap ini support bangimla bangkio imla bangwan sekemat banlong ban ya klain apa ya klain ketika jingim ke jungi ko mantasi de kumta kidon lagi di program sekian ibu hagabang in launch bandi udawai diwori ba nang ba ki nutrients ki bagio ban ba bandi hamet jungi kinte ki yangi umde kita ki wo Yiso tu ba ude uwi ru mine na khndo. Tiga soil transmitted bala transmit lipaka khndo. Ti hapo India nomor bang idang long ki bekam duk ki countries zogi idang don ki ki open defecation. Tigi kwa ba hani hari boy zogi wat hani hapo ka jaka jongki kanong open defecation free. Kenapa? Ketika transmission kan duna, kan hiar lawak ngila ba yoman bentuk jadi unjuk. Ndai kejing trish dong lang jongki bat jongi parot menginon ra kata kejing kela bagi kejing kia kemet kepat. Lapanya deka sorkar kemijungi ke rijungi hi brokoi ke don ni kenika program enta National Deworming Day bat kani punya menta brush tayo. Ti hangni apo state jungi ru ya kani ka National Deworming Day in launch menta kasngi ka laiterik November arhajar artulai bat kani ka second round ka National Deworming Day. Ti balai doni ya kata ka National Deworming Day. Ngatrai fisuto deworming kamon ban penja ai itu dawai we ban deworm. Kamon ban penja itu we ubadan akamet jong fine. Ti kumno ngape dikini ki drawing ne ngape dikini ki kena ngatrai filaya don idea. Shapang kani ka uniu dawai we kani deworming day. Ngape ini ban your first prize ani bito some ways to prevent from a worm mo
kila to wash your hands before and after eating. Tika ding yang kata to wash your hands before and after eating. Kadai ne? Tia ngathrai fila idon idea sepang kani. Balai ni idon kam ni udah wai wir. Balai ni idon ni kani ka program National Deworming Day. Yung national because kadon nam ta kani ka kari jungi berkawai. Kamot kari India berkawai ka observe ya kani ka National Deworming Day tentang kasni. Ti hangniru kyong ba wash fruits and vegetables before eating, wear shoes when you are out from home, keep your nails short, eat proper cooked food, properly cooked food, use clean toilets, drink clean and boiled water. Nei, tikani baro kidei kita ki prevention ki ba nginum yo num don tau bi akamet jungi. Nei. Ti uni dawai wi ro ni ai namar mo ngai fi bingin penja tau wi namar balai uni wi ulaban pen telot ya kami ka paju kena la don wi ha u ne ka kena ne ho brio ne ka brio kini ki brio ki laban telot ban swai nta ki yo ka jingking clear nta kimna long su sa po mna ban bam ha neki rai kho ro balai bam na ban bam ka bam kan bam na ban te kamen ti ki brio ro ki rai kho ti nang turu ka immunity level rum ki ro kanang down namar balai pa kambiang ka bam kadi kambiang ka bam ka proper food ka me ka pa mbiang ni te ki nutrients ka me namar balai la mi teng teng penhiar no kisin modon wi ki brio ki laban ki laban penhiar panang tu kinang long dehydrated barang tu nang plot kamet immunity ru kanang down. Then ti ngapit hangni ba bonafi yung wash your hands before and after eating. Ti kawai kadi ba ngatrai ti ban su fu nan ru ni covid lai ni laya learn ni laya kila hikai ni bagi de ban sat ki kiti jungi berobor. Lepi wan na siya baru bagi ban sat ba ka sabon. Di ban sat kan naka dakoom sudah, di ban sat kan kelan ay ti naka sabon, si second entah sesat para ko umro, di ka koom ka bajakya, koom ka phone. Di dakan mawai kata, namar pa kajing sat ti kaya da nakajing penhiar po, nakajing nebun jaki jing pang. Ti lada ngapet ba ako po kibril ki ba sat iki ki ba bot bhai kini ki ki ban sadi ti ki shoban bam ni ndala one shobar ndala one kendo adin one toilet ki ada gini ki cimpang ki bapiar mo ti hangir ki on wash fruits and vegetables before eating nomor ba hakini ki jhur ladam saj ne ki jhur amtam ki jhur jangam ki labandan ki khinyang ki pang ki labandan ki wi ki bare ti ladam ki pam ki jhur ki jam di so baklam san itu kikinang dimpang kilaban rong namani labam gitu gila consume gitu nai ti urung sini sepo tu laban thau dimpang sadon tu ge ti namta kini baro ke ni ai ni dawai wi un penyak yu ni wi hak to po gini ki breu ki badan yu ni wi khnang ba ngin laban ban wan school kuma piwan bumi ba film ya pep school namar khna badon wi ru teng teng Uha pep school nomor balai king clear so kakpo entah ki pri ki penhiar entah ki mna ban bam ndai ki mna ban concentrate haki studies ki to fi mna ban concentrate